Ambil kainnya di order ninja. Sampo kelaero mano. Kelaero po pentene so yo. Oh, sampo kemana tuh nih? Ini apa ya mencarinya? Boleh cari ya? Dak lah, tulang. Tuh ini suara ayam mah. Di borang cari lihat lu. Banyak lah. Mangang cili ada mandi. Basta. Mandi yang cili orang. Tunggang nih ayahnya. Ngulu udah siap mandi lah. Badai lah mau bandang. Nana mah mau orang kok. Ladan tunggang dari jam 2 sampai jam 3 badai lah mau. Aduh tampaknya sesuatu. Mencari pikinya mudah, gampang, ideal. Cerok rajo ah. Kerajo mudahnya. Mencilok. Suai dan Kemana? Di kandang. Wek. Dia. Wek wek. Oh. Langsung lah tadi dah. Namalah. Lah. Yep. Tunggu lu. Tentak nanduk dan lu. Aduh. Pikun. Ini enggak ada. Honda mang mulang penyakit lamo Honda. Uang. Ini dia nak duduk yo mang. Yo. Baik tu lah. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Cekui. Aduh. Alhamdulillah. Lama. Kau dah. Siko. Mantap pemenangan lah Inca. Pemenangan tapi kita kan pemenang. Maling Siko. Siko arena dan PC dulu mah. Tapi ada jando dah kira kek kok. Jando. Ada terus. Itu empat lah. Itu tuh. Itu pipi. Pipi itu nah. Hitam tidur. Itu biniang nah. Alah. Sengera. Aduh. Iya sih. Mangang. Tolong deh bro. Turun deh bro. Aduh. Gerompang ambil lah. Kotor becek kan biasanya kan tak bisa mirip koro bro. Coba masuk. Di mana itu Mulai. Ambil itu. Ambil lah. Tuh. Ambil dari situ. Aduh, sorry mau.
Iya, kok ke lo ah? Dapet, tak boleh kan? ya. Kita jual Jual. Ya. Malah. Nanti lu. Sebelum mak jual, oke? 1.000, kok ke 1.000 kok? Dan 70.000, Deang 30.000, kan dia menang kok. Oh. Jadi. Lalu. Lah. Mana? Itu dah tu bang. Iya. Ya. Tunggu sekarang duit lu. Mana pajak? Aku pajak dulu. Aku tantan juga mantap nih. Oi. Aku banyak. Iya. Ngapa? Ngapa? Tolong ma. Gua do jando. Jando? Mana jando? Tuh. Intinya di video ini tidak boleh mencuri, karena kalau kita mencuri itu dapat membawa sial. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, and share. Walaupun sekecil apapun masalah itu, kalau itu salah, itu akan membuat kita sial. Bye bye. Terima kasih. Lah. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video Orang Awak. Oke, jangan lupa like, subscribe video kami. Terima kasih. Bye bye. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong. And it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done. Now it's time for me. Try to moving on. Cause you think I'm such a happy person. No, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fun. I keep thinking when my friends leave me I can go insane. Mom was right about that and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad.